dawai di doa kita. Nanti dawai tan sebenarnya ngalah armet ya langsung tuh ini kita dawai jadi doa kita itu kita rekam ya. Nanti tan sebenarnya yang ada menu-menu kita buat menulis dawai ini doa kita ya sawan Hani Children Hospital di Dr. Arvita IVF Dr. Arvita ikawan sisin cipnai na gawati Hendrungut kibreu gila do noi la kajing bat sangut kila mensaw na kajing wan shop kibor kamariang kablaja na dok arp kandai tere ujemang hadok shi tere ujeliau arhajar arpusan hagini kisingi namar kajing teru labba rangkat bat ki eryong kalalam sya kajing sya penjulor ki yeng kajing tei ki surok ki jakarep kiberan kaleng ki benta jangka megalaya. Nah, kini kejengwalan shop kibor kamariang gila don chpo tiligi district arpulai tiligi blok bat prapun ru tiligi shnong bat hajar arspa arpu ingut kinong shong shnong kibala syakta. Kibor kamariang kila penjulor ru yalai punyau tiligi yeng baki jakarep kebakot hado arspa ar hektar. Hakashi tarik ujeliau arjar arpusan kadon kejing tua kandawa keshnong skun bat keshnong jari trai kibaha bapok ling hak district ribhoi. Baragani kejengja artli surok lejular banakal yang jong katanat PWD North Division kelabat hak ki kontraktor bakin pun kuit no mardor ya ke kendo.